Thokozani bogogo nomkhulu wegama sasewuye uVusi Mabunda omhlaba uMabunda mohla kaqala umuntu ubheka bonke abamcala igojana lamanzi uVusi muzi kangoma yeza uVusi ovusa imizi yamanye amadoda namhlanje uzovusa wakho umuzi gogo nomkhulu sikhuluma ngendaba namhlanje ukuthi uyazi ukuthi wena wazalelwa enhluphekweni kodwa awukazalelwanga inhlupheko ithi ngiphinde wena wazalelwa entluphekweni kodwa awuzalelwanga yona inhlupheko ngichaza ukuthi lobo bunzima obhekene nabo namhlanje bungandlula ubunzima lobo obuzondlula kodwa buzondlula only if wena uthatha inyathelo. Yabona njengoba ngithi mina wazalelwa wena wathi mawuzalwa wazalelwa enhluphekweni so kusho ukuthi wathi mawuzalwa wazalelwa khona la emhlabeni kanti vele kunenhlupheko la kodwa awuzalelwanga yona inhlupheko wena ukuthi wena kumele uhlupheke nawe. Ingakho kwesinye isikhathi uzwa kuthiwa wonke umuntu uzelwe wonke umntwana uzalwa afumbethe. Kukhona lokhu osuke ukufumbethe ngaphakathi kwesandla sakho ukuvalile so. That is why kwesinye isikhathi uzwe kuthiwa umuntu ohluphekayo kakhulu athi mayehlupheka bese makahamba ayohlola bathi wena wazalwa wembethe. So kusho ukuthi yabona le nhlupheko le obhekene nayo manje inhlupheko vele ngoba kunenhlupheko vele emhlabeni kodwa wena awuzalelwanga ukuthi wena kumele ohlupheke. Angikhathali ukuthi wazalwa wombethe noma wazalwa ufumbethe noma wazalwa nje uvule izandla kodwa wathi mawuvula izandla zakho if wazivula izandla zakho lezo wazivula kube kukhona okuclaimayo angazi noma uyayizwa lento kukhona okuclaimayo emhlabeni so omunye umuntu uzothi mara mkhulu Mosi la mina sengenza konke akukho la ngingayanga khona emntwini ngayohlola kodwa bonke bangitshela into eyi1 iquestion ukuthi yipi lento abakutshela yona bakutshelani omunye uzothi mkhulu mina ngigeza every day njalo mina mangiya enyangeni kuthiwa kumele ngigeze mangiya enyangeni kumele ngigeze mangithiwa enyangeni noma umthandazo noma ngithiwa kumele ngigeze. Omunye uzothi mkhulu mina umuthi awungisebenzeli yayizwa lento so uzothola ukuthi kwesinye isikhathi yebo thina siyakwazi ukuthi sihlole sithole inkinga ukuthi inkinga ikuphi kwesinye isikhathi kuyakubiza ukuthi nawe kumele uhlambuluke kithi thina bahloli thina abantu ababhekayo thina ondaba zabantu kuyakubiza ukuthi nawe kumele uhlambuluke phezulu kwethu usitshele ngoba kwesinye isikhathi into sizoyishaya kanti sithi thina sishayile kanti wena usafihla ngoba kuyenzeka ukuthi ezinye izinto uthi mawuzenza mhlambe basesihlola then bese ke mina ngikutshela lokho engikutshela kona kanti bese ngizodinga ukuthi wena ube ungichazela kahle ukuthi kwenzakalani. Ngoba uzothola ukuthi ezinye inkinga they date back before wena uzalwa. Ezinye inkinga kuyinkinga ezisekhaya vele ezingabhekananga nawe. Owesinye isikhathi uzothola ukuthi wena usebenzisa umuthi nje bese mawuceda ugeze ucede bese uyahamba uye ekhaya kanti inkinga isekhaya. Ufike ekhaya uthathe zonke lezi zinto lezo ozenazo la kimi la bese ubone kahle ukuthi mina angisebenzi ukuthi umkhulu uVusi Mabunda akasebenzi bese uyahamba futhi uya komunye umuntu naye etshela ukuthi kumele ugeze. Why? Because kwezinye izinto kwezinye inkathi wena mawuza emntwini uza nje vele uthi mina ngifuna ukuthi ngisizakale ukuthi kwenzakalani ekhaya awungeni lapho. Mangithe ekhaya ngikhuluma ngendawo la uzothi mawuceda ukuchayisa lana kimi bese ujiwe khona mangithi mina hamba uyofutha bese ugeze hamba uyophalaza hamba uyochata ekhaya wena la uyakhona kulana ukuthi kune problem khona even nanoma sesiyibonile inkinga ukuthi ekhaya kukhona ilwane ezigijimayo
Kwesinye isikhathi uzothola ukuthi mhlambe uwe ulanda imithi lena nale endaweni eziningi ezihlukene bese ke le mithi lena ijike engasebenzi. Kwesinye isikhathi inhliziyo yakho wena usowahlupheka kakhulu, so nanoma sekuphileka awusakwazi ukubona. Uyabona umuntu okhale kakhulu elifeini yilo muntu ukuthi nanoma into enhle sekayibona ubona kahle ukuthi kuyafana. Fana nomuntu ohlukumezeke kakhulu emshadweni nohlukumezeke kakhulu mhlambe kuma relationship wakhe. Yilo muntu lona ozothi nanoma sekufika umuntu oright, umuntu ophilile, umuntu ozomthatha ambeke ezingeni, umuntu ozomphilisa naye ajike yena angamboni, athi nanoma sekangenile lapho sebahleli lapho kube uye omoshayo, athi ngiyazi vele lokhu kuzodlula nakho lokhu kwe relationship. Uthola ukuthi umntana abantu yena serious. So sometimes uma sihetheke kakhulu sijike singasaboni thina impumelelo eseyifika kithi ezandleni zethu, kumele manje ngabe siyayibamba siyayigrabha. Yingakho ngisho ngithi mina kuyome ukuthi wena uvule amehlo ngasonke isikhathi. If into uyayifuna musu ukuyifuna uze uyifune nanoma so uyiphethe, ngoba manje kwesinye isikhathi uzothola ukuthi wena inhliziyo yakho senalento lena ukuthi wahlupheka kakhulu, kodwa manje nanoma inhlupheko nanoma okuhle sekufika awusakuboni ngoba wena sowubona inhlupheko nje kuphela emehlweni wakho. So kusho ukuthi ngaleso sikhathi into engisho mina ukuthi vula ingqondo yakho, uyivule kangangokuthi yebo into uyayifuna, yebo impumelelo uyayifuna, yebo uhlupheke kakhulu, kodwa kumele ube nalelo room lelo la engqondweni yakho yokuthi impumelelo iyeza. Yingakho ngisho ngithi mina wena azange uzalelwe yona inhlupheko, yebo wazalelwa enhluphekweni kodwa not for yona inhlupheko. So inhlupheko ngamanye amagama ayinawo amandla phezukwakho uma kukhona abafundisi, uma kukhona abathandazi, uma kukhona izinyanga, uma kukhona izangoma, uma kukhona nje izanusi, uma kukhona umuntu ongakhuluma naye. Because kwesinye isikhathi just into edingakala nje ukukhuluma nje kuphela ukuze nawe uhlambuluke enhlizweni yakho. Kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthola umunye umuntu, uyayithola inyanga nje ukuthi ngikhulume na, just ngifuna ukukhuluma nje kuphela. Ngoba masihlole kwesinye isikhathi siyathola ukuthi it's not all about ukuthi sichithe amathambo noma sibize emoyeni bese ke wena ukwazi ukuthi uphile. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena uwe siqu sakho udinga nje umuntu ongakhuluma naye, ukhulume naye amamele nje kuphela, nanoma ngeke asho lutho avele amamele. Then ke bese ube nenhlanhla ke uthola umuntu ofana nami, so umuntu uzothola nami ukukhuluma akuzwe, bese ke advice akuguide. Uyayizwa lento ngoba phela mina mase ngikhuluma nawe akusakhulumi mina, sekukhuluma lo gogo ongaphakathi kwami. So manje into engishoyo mina ukuthi kwesinye isikhathi mase sihlupheke kakhulu sihlupheka size sijike sesibone yonke into iyinhlupheko, nanoma wahetheka kuma relationships, nanoma sekufika umuntu uthi amadoda ayafana, amadoda yizinja, nanoma sekufika umfazi alright uthi abafazi bayafana. Angazi ukuthi abafazi babiza ukuthini since amadoda bathi izinja, so angazi abafazi babiza ukuthini. Mhlawumbe ungakhomenta nje down below usho ukuthi abafazi njengoba kuthiwa amadoda izinja abafazi bona abayini. But ke sibuyele lapha yana ke ngithi mina nanoma sekufika umuntu alright empilweni yakho ozokuthatha akubeke ezingeni, wena uvele ubone ililo yamuntu lo ya, nanoma wena sothole umsebenzi alright, umsebenzi ozokuphilisa, wena uyaganga, uba nesandla emsebenzini, uyalova emsebenzini, uyixabana nabantu emsebenzini, awuzimiseli, umosha umsebenzi wakho, uya emsebenzini udakiwe. Yazi kukhona abanye abantu abanenhlanhla kakhulu, umuntu uthi yazi mina ngafika emsebenzini ngidakiwe kayi 3 kayi 4 ngafika kodwa zange bangicoshe na kayi 1. So manje into engisho ukuthi lento le izoyenzeka kayo 1, uzodakwa ngelinye ilanga, udakwa emsebenzini, if awulimali bakuxosha and kuyoba kanye. So manje into engisho ukuthi lokho okuphethe okuhle kubambe, ngoba yikona lokho okuzokumikisa samoya, ngoba umuntu ophumelele akusiyi celebrity. Umuntu ophumelela akusilona one double story, one stairs kwakhe. Umuntu ophumelela akusilona one mansion kwakhe. Umuntu ophumelele umuntu ohappy empilweni yakhe. Mawathola umuntu athola umathandana wakho waba happy, uphumelele endabeni zothando,
wathola umsebenzi, waba happy emsebenzini, uphumelele elifini. Kukhona abantu namhlanje banabantwana ba happy. Kukhona umuntu onemali kodwa akanamntwana kodwa still akekho happy. So impumelelo akusiyimali, impumelelo yilokho wena onakho okwanelisa inhliziyo yakho. So yiko ngisho ngithi mina ungakhali ukuthi nanoma sekukhona okuhle okukhona esandleni sakho ujike wena ungakuboni. Ufana nomuntu oyofuna ikhiya isikhiya sendlu noma isikhiya semoto ekubeni kube usiphethe esandleni sakhe, aphuthulule yonke into ekubeni kube isikhiya usiphethe esandleni sakhe. Kukhuluma ngento eyenzakalayo la, kunabantu abanganeliseki. Right, it's fine. Yabona uma unganeliseki nalapho it's fine, because nanoma ungaba nemalini ube nama-1000 obviously ufuna ama-million, ube nama-millions ufuna ama-billion kanjalo. So but into engisho ukuthi you must recognize, you must understand. Kwamele ukuthi ubone mawunento enhle, sebenzela phezulu kwento ekhona. Fana nokuthi umuntu athi mina next year ngifuna ukwenza so unyaka uyaphela kodwa izifiso nezenzo akumelanga ziphele. Wena kumele uqale kulonyaka lo. Njoba ku-December manje, qala kuyena uDecember lo. Uthi mina unyaka ozayo ngiyoqhubeka la from nge-1 January ngiyoqhubeka la ngigcine khona ngoDecember. Hayi ukuthi ngiyoqala phansi, because uzoqala phansi ukuthi ngale ushiye kungena lutho. So qhubeka, ungaqali phansi January, qhubeka la ugcine khona December, ungaqali phansi January. Then impumelelo lapho uzoyibona, uzosho ukuthi unyaka lona ube ngcono kunyaka ophelile. So into engishoyo mina namanje ukuthi wena lenhlupheko ozalelwe kuyo awuzalelwanga yona, usenoshintsha impilo yakho. So nanti kusekhona abantu abafana nathi, so abantu abafana noVusi Mabunda. Mina ngiyatholakala eGermiston ku 0849729634 0849729634. NgiseGermiston la eGoli for ama bookings. Whether udinga ukukhuluma, whether udinga ukuhlola, whether udinga izinsebenzo noma yini, mina ngikhona. Ngoba silwa nalenhlupheko le wena ozalelwe kuyo. Sizama ukuprove ukuthi awukazalelwanga yona inhlupheko. Silwa nakho lokho, silwa nemimoya. Asilwi nomuntu thina, asilwi nabantu, silwa nemimoya. Le moya le evunguza lana ezama ukuthi manje ilwisane nathi, silwa nayo. Sikutshela ukuthi cha, inkinga yakho ilana nala, then lungisa lapho nalapho, then uzobona ukuthi kwenzakalani uma sekulungile. Ngoba vele siphila ngeenkinga lana emhlabeni. Yingakho kukhona abodokotela besilungu, ngakhona abodokotela besintu. Ingakho khona ama-elders, abogogo nabomkhulu. Umuntu ongakwazi ukuthi uhambe ufike uthi gogo yazi nginenkinga eso, bese ugogo uzokwazi ukuthi ayicazulule leyo inkinga yakho leyo, just ngokukhuluma nje kuphela, ngaloko kusebenzisa umuthi. So mina nginguVusi wakamabunda, umhlabe uMabunda omuhle ongacala umuntu. Mabheka bonke abamcalayo. Ngiyabonga kulabo abasubscribe. If uyazi ungasubscribe, please subscribe. Please comment, please like le video lena. Ngiyabonga kakhulu. The family is growing. Thank you so much. Thokozani.